дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи кишоварзӣ дар вилоят рушд ёфта. хоҷагидорон вобаста ба шароиту имкониятҳои мавҷуда барои афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҳараката замину самараноку оқилона истифода бурда аз як замин то 3-4 ҳосил ба даст оварда истодаанд. дар доираи дастуру супоришҳои президенти мамлакат кишоварзони вилояти Хатон вобаста ба маданияти заминдорӣ бахусус дар кишт ва парвариши он аз омилҳои агротехникӣ самаранок истифода бурда то ин ки истеҳсоли маҳсулоти худиро афзун намуда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзандаи худро гузоранд. кишоварзони вилояти Хатон баҳри ғанӣ гардониндани бозори истеъмолии мамлакат ва саҳми арзандаи худро гузоштанд. дар таъмини амнияти озуқаворӣ ҳараката замину самараноку оқилона истифода бурда мувофиқи маълумоти оморӣ дар майдони 21255 гектар кишти сабзавотро баромонданд ки зиёда аз 10700 гектари онро пиёзи барвақтӣ ташкил медиҳад. айни ҳол дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят ҷамъоварии пиёз оғоз гардида то ба имрӯз ба миқдори зиёда аз 1500 тонна пиёзи барвақтӣ ҷамъоварӣ намуда вориди бозорҳои мамлакат ва ба содирот нигаронида шуда истодааст. ёдрас бояд гардид ки ҳамасола кишоварзони вилояти Хатон аввалин шуда бозорҳои мамлакатро бо сабзавоти барвақтӣ, меваҷот ва полезит таъмин намуда содироти бештари онро ба хориҷи кишвар барҳо мемонанд. дар натиҷаи тадбирҳои аз ҷониби ҳукумати мамлакат амалӣ гардида ва заҳмати софтилонаи кишоварзон сатҳи таъминнокии аҳолӣ бо маҳсулоти асосии ғизоӣ дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат афзоиш ёфта ки ин аз маҳсули дасти деҳқон ва заҳмату шарзиндадории онҳо далолат медиҳад. бо ин мақсад кишоварзони вилояти Хатон дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ намуда кӯшиш бар он менамояд ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро афзун намуда сабади истеъмолии мардумро бо маҳсулоти ниёзи мардум таъмин намоянд. мувофиқи дурнамо соли равон бояд кишоварзони вилояти Хатон ба хориҷи кишвар 80 000 тонна маҳсулоти кишоварзиро содирот намоянд. то ба имрӯз зиёда аз 2000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот гардидааст. мувофиқи маълумоти агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатон айни ҳол дар шаҳру навоии вилоят хоҷагидорон ба ҷамъоварии пиёзи барвақтӣ, меваҷот аз ҷумла зардолуи пешпаз машғул буда бо соҳибкорони ватанию хориҷӣ шартномаи ҳамкорӣ баста барои содирот намудани маҳсулоти ҷамъовардаи хеш омодагӣ гирифта истодаанд. мушоҳидон нишон дод ки хоҷагидорони ноҳияи Қубодиён айни ҳол барои содироти пиёзи барвақтӣ ва меваҷот ба хориҷи кишвар ба ҷамъоварии подоши заҳмати хеш машғуланд. тавре ки иттилоъ дода шуд дар ноҳия 1775 гектар боғҳои мевадиҳанда арзи вуҷуд дошта ки 217 гектари онро зардолу ташкил менамоянд. айни ҳол дар ҷамъиятҳои деҳоти Заркамар ва Вабканд ҷамъоварии зардолуи пешпазак ва пиёзи барвақтӣ бо маром идома дорад. кишоварзон ноҳияи Қубодиён дар майдони 13076 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронданд. аз он ҷумла дар майдони 7580 гектар кишти пунбадона, 350 гектар кишти пиёз, 367 гектар кишти картошка, 500 гектар кишти полизи ва дигар намуди зироатҳои кишт намуданд ки имрӯз аллакай кишти зироатҳои барвақтии ҷамъоварии хосил оғоз гардидааст. деҳқонон ба ҷамъоварии хосил он оғоз гардидааст. ҷамъоварии гилос ва зардолу оғоз гардида то имрӯза зиёда аз 80 тонна маҳсулотҳои боғ яъне зардолу гилос ба хориҷи кишвар содирот карда шудааст. дар ноҳияи шаҳри Туз дар ҷамъияти деҳоти тоҷирон хоҷагидорон айни ҳол ба ҷамъоварии меваҷот ва дигар сабзавоти барвақтӣ машғул буда талош бар он доранд ки маҳсули дасти хешро сари вақт ҷамъоварӣ намоянд. дар ҳудуди ноҳияи шаҳртуз дар майдони 8041 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронда шудааст ки айни ҳол ба ҷамъоварии пиёзи барвақтӣ ки 450 гектар кишт намуда будем ки айни ҳол дар хоҷагии деҳқонии Ашурҷон хоб зиёда аз 3 гектар кишти пиёзи барвақт киш карда буд ки ба ҷамъоварии шурӯъ намуда 300 центнер ҳосил ба даст овардааст. зиёда аз 315 тонна пиёзи барвақтӣ ҷамъоварӣ шуда ба кишварҳои хориҷа содирот намуда истодаем. мавриди зикр аст ки бештари маҳсулоти кишоварзӣ طبق اطلاع نماینده اگنتی صادراتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت خرطوم از ناحیه‌های جیهون، کشانیان، دوستی، قبادیان و شریتوز از قبیل پیاز، میوه‌جات و دیگر نوع سبزیجات صادرات گردیده ایستاده است. با مقصد سریع و به‌طلب صادرات نمودن محصولات کشاورزی از قلمرو ولایت
طبق دستور و سپارش‌های رئیس ولایت نمایندگان اگنتی صادرات در ولایت، صنعت صادرات بانک، کمیته بخطری عضوقواری، خدمات گمرک و پالات سودا موظف گردیدند که از شهر و ناحیه‌های ولایت صادرات محصولات کشاورزی به یگان مشکلی برای برسمیت ضروری اجرت و مساعدت نمایند. برای سر وقت صادرات کردن محصولات کشاورزی با استحصال کنندگان، کشاورزان، صاحبکاران مساعدت نموده، حاصلی که از قلمرو ولایت ختلان به خارج کشور صادرات کرده می شود از طرف خدمات گمرک ولایت به کار گرفته شده. ساختارهای مربوطه وظیفه‌دار کرده شدند که در دوام مهلت‌های کوتاه‌ترین اجرت‌های محصولات صادرات شده را در قلمرو شهر و نواحی ولایت به رسمیت درآورده. برای هر چه تستر صادرات نمودن محصولات جمع‌آوری نموده کشاورزان مساعدت نمایند. مورد ذکر است که مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری و دادن امتیازات به صاحبکاران در همه شهر و نواحی ولایت ختلان با امر رئیس ولایت استادهای کاری تشکیل گردیده. صاحبکاران و کشاورزان می توانند برای به رسمیت ضروری اجرت به استادهای کاری مراجعت نمایند. چنین امتیازات امکان می‌دهد که صاحبکاران و کشاورزان به یگان مشکلی محصولات استحصال نموده خویش را به خارج کشور صادرات نمایند. Я приехал с Киргизии, Таджикистан. من از جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان آمدم. مدت رفت و آمد مشکل بود. ما از راهبران هر دو دولت خیلی منت داریم که سرحدی بین تاجیکستان و قرقیزستان گشوده شد و مناسبت‌های دوستی خوب گشتند. ما از ولایت ختلان محصولات زردآلو خریداری کرده به فدراسیای روسیه صادرات می‌نماییم. تشکر به مردم تاجیک که ما را خیلی مهمانداری و پذیرایی خوب نمودند. کشاورزان ولایت ختلان همه ساله کوشش می‌نمایند که استحصال محصولات کشاورزی را افزون نموده نه تنها سبد استعمالی مردم و بازارهای مملکت را با محصولات وطنی تامین نمایند بلکه صادرات بیشتری آن را به خارج کشور برآمده در تامین امنیت عضوقواری مملکت سهم ارزنده خود را گذارند. خلمرود نیازی، غریب شاهی مردان، نمازعلی ارگش برای برنامه تحلیلی 7 روزه ختلان.